Mfashe mike nk'imbunda ngiye kurwanisha urugamba. Amagambo yanjye niyo masasu ngiye kurasa. Nge ndi monster, mastermind. Funga amaso yanjye, nshobora kubona isi integereje. Nshobora kwita yanjye mu mwijima, ku rugi aho ntawe ugeze haba mbere, ariko bimeze nko mu rugo. Bashobora kuvuga ko byose ari ubusazi. Bashobora kuvuga ko natakaje ubwenge. Ntacyo nitayeho, munyita umusazi. Dushobora kuba mu isi twitunganyirije, kuko buri joro iyo ndyamye mu gitanda amabara ashashagirana yuzura mu mutwe wanjye, inzozi amamiliyoni zikambuza gusinzira. Ntekereza uko isi yaba imeze, icyerekezo cy'iyo mbona. Inzozi amamiliyoni nizo bigiye gusaba. Inzozi amamiliyoni kubw'isi tugiye gukora. Nge ndi monster. Hari amazu dushobora kubaka, buri cyumba cyuzuyemo ibintu bya kure, ibintu birenze nakusanyije kugira ntumunezererwa ku munsi w'imvura. Bashobora kuvuga ko byose ari ubusazi. Bashobora kuvuga ko natakaje ubwenge. Ntacyo nitayeho. Nimushaka mutwita abasazi, reka twirukanke dusange isi twikoreye. Kuko buri joro iyo ndyamye mu gitanda amabara ashashagirana yuzura mu mutwe wanjye. Inzozi amamiliyoni zimbuza gusinzira. Ntekereza uko isi yaba imeze, icyerekezo cy'iyo mbona. Inzozi amamiliyoni nizo bigiye gusaba. Inzozi amamiliyoni kubw'isi tugiye gukora, ko yaba ari nini kose, ko yaba ari ntoya, nzaba igice cya buri kimwe. Nsangiza inzozi zawe. Ushobora kuba uri mukuri, ushobora kuba uri mu makosa, ariko mbwira ko uzahangeza kusubona. Funga amaso yanjye, funga amaso yanjye nkabona. Buri joro iyo ndyamye mu gitanda amabara ashashagirana yuzura mu mutwe wanjye. Inzozi amamiliyoni nizo bigiye gusaba. Ntekereza uko isi yakabaye imeze, icyerekezo cy'iyo mbona. Inzozi amamiliyoni nizo bigiye gusaba. Inzozi amamiliyoni nizo bigiye gusaba kubw'isi tugiye gukora. Kubw'isi tugiye gukora. Nge ndi monster.